MC wa wodi Goji West Mbiuki augite batetikiria michemanio ya kawira Mwangaza ya Okolea akiuga boni untu kinyamero batere gwitikiria akiaria Mbiuki nongerete na kugakiria amero bakwenda ni gukirwa na njira ya uchumi kenda bomba na ndene ya muturo jao ne aria augite kire budget iria izite bagatega kire mumero akwenda na gukiingia gukurukira budget izi ne kirite kinyaka riba wodi yawe wira nebwa kubariti Nguge bwega akiuga thaiji kiria we arumirite ni untu bubu bwegie kuritira mwingi nguge na bubu bungwa nebu akaingia mutugikare na Nteto Nkuruki. Kaunti ya Meru ite mibango yo korea thaiji kire kwenda ni mirandi ya weti na mbere na gukiria mukari na kwa utote mwitekeria ja Meru iji ni migambo MC we Goji West Mbiuki akiromba Meru ni bati ya kuona na werubo kire mibango taiu ire gwetithwa na mbere ni ngabano weberu obisi kawira Mwangaza Kogu this issue called Korea. It is outdated na tutemete keria Meru batue na Ameru batebati ko embrace that kind of a thing kira to kwenda turenda Ameru beto batue ke empowered economically. Kingi Mbiuki na ugite kire budget yejete bagategera bwega mabatara janto koringa na matura jao kende kabaguna bubwega batige ukarabeterete kana bebero kombone bwa mibango yo Korea na netoko gita kwa affirmative kwena ira very prone to Korea, especially on the people are not socially aware up, they are not economically aware up, so kembanje tiete tueteta kogeta turenda kabane antu dene ya iroje to identify those areas antu ibekiro ndoje kabane mbeuchi yako anda na mete yako anda tukirembeje yukirembanje nekenda antu wetu bebero kombone kana kukara benda tikakuni ya kuthoganagia uraba batiko okolewa Meru tutebati kwetha tukangone kiu Meru turi mbere izone la tanto beto ni priority chiao itetekagirwa Nkuruki ni MC oro kiariria kariba wandia weye Goji West aberete na ndweregiro bunene bakubaguna buryo na reu ni medwa kibone mirandi rejite mature ne kirwathani bobu angabana mutumantu ethingia mono akiwa kiri supplementary budget ya mwaka jo na jo ketira sikathomba bia isindi birabire na bikyu bia kwa bireke biubinge bitigere kujura akabyojorera kire budget ya mwaka twetete polytechnic korinde the workshop European yumete na by next week contractor ne jete on site na ito gwete kia by the close of the financial year before June kira ikeda kujura na kia mugai na kia mukusione kore na kira sinkinya ya kadhogoya orinde there is the European contractor obakyo ngwete kia next week together twe na site handing over nikenda contractor amberia gwaka kirasi kira rutere ne rwa roje Mbiuki na ugete mibire roje re ya urete kiri wathani buthiru na rathingatire kigena kya mibira yo kiri wathani buburiku na ko kagita gate kuraja kethira kemikya maturene we are able to recover that money na pipes ira chiatigalite the supplier nitoko organize next week a date nikenda ambira members ko tugaikia pipe ira chiatigalite chiatarakwa tugaikia na tugaikia nkinya chia Makobo water project mudiene ni MC ora ugite njira ya kathare gwetakaria na ugite kinya iri mubangone mbere ya mwaka jujwa thirikare joingwa the money is there already. The contractor be accused na ikuthondekwa na ingwete kio very soon mbere tuinga mwaka njerera tukethwa tukurikania niyo report randi tosheweru weekendi rekwa rietwa ni mutuge kare